Haka Jingialehkai Indian Premier League hapring ke CSK Persia ke Sunrisers Hyderabad. Haba pai shak ke Jingialehkai ke SRH kala khor ke nam job hadin balala Pynliem ke CSK da Sun Weekend. Bar gane ke deru ke jing job ke beningkong jong ke SRH Persia ke CSK. Haka ke Jingialehkai ke CSK kala tin nengkong bat kala la ban kamai shispa Sun Sauron sebat hab merok ki wicket. Kat ba ke SRH kala la ban kamai shispa Sun Sauron sebat hab Sun Weekend. Haka Jingialehkai Bundesliga peringkat VfB Stuttgart Persia ke Heidenheim. Haka ke Jingialehkai ke Heidenheim kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ke VfB Stuttgart da Shigulanat. Baleng bagan ke jing job ke Heidenheim kadang don Jingerman. Banne haka Bundesliga ke samai ke Banwan. Haka Jingialehkai AFC Champion League Elite quarter final hapring ke Al Hilal Persia ke Guangzhou. Haba pai shak ke Jingialehkai ke Al Hilal kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Pynliem sok ke Guangzhou Haduh nyau lanat. Haka Jingialehkai EFL Championship hapring ke Stoke City Persia ke Sheffield United. Haka ke Jingialehkai ke Sheffield United kalau khor ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ke Stoke City da Arlanot. Baleng bagan ke jing job ke Sheffield United kalau yok ban rong shak ke semi final playoff kat ba ke Leeds United bat ke Burnley kili yok ban kiu lupa shak ke Premier League haka samai ke Banwan. Haka Jingialehkai CAF Champion League semi-final second leg hapring ke Pyramids Persia ke Orlando Pirates. Haka ke Jingialehkai ke Orlando Pirates kalau khor ke nam job hadin bagalala bat Pynliem ke Pyramids da Laila R. Haka ke Jingialehkai bar kum juru haka gol aggregate kalala ban Pynliem da Laila R. Haka wai par ke Jingialehkai semi-final second leg hapring ke Al Ali Persia ke Mame Lodi Sandau. Haka ke Jingialehkai baru artli ki kenhun kia khai da marshi gol hadu bukut ke Jingialehkai bar kum juru aga gol aggregate kia khai da marshi gol. Henry Delengba ke away goal kama Melody Sandau kalau khur ke nam job bari orang syak ke final jong ke CAF Champion League mentang ke samoi. Haka Jingialehkai League 1 hapring ke PSG Persia ke Nice haba pai syak ke Jingialehkai ke PSG kalau mat ke namrem hadin bagala syak Pynliem sok hakmat ke Nice dan Laila ke way. Baleng bagan ke jing job ke Nice kalau kiu syak ke kerdan ke basau ke mi ye keng point bat kadang don Jingerman bani orang syak ke Champion League haka samoi ke Banwan.